ono što je najlepše u svakom momentu je taj prvi doživljaj i prva slika nekog nevjerovatnog prizora. Tako da vi sad odgledate mene i ove oblake iza, pojma nemate šta je ispred mene. A ispred mene je jedan novi svet. Ako ste se ikad pitali kako izgleda biti u raju ili biti u oblacima, letiti kao ptica, ovo je nešto najbliže. A i sada prosto uživam u ovom osjećanju kao da smo u raju. Hvala. Magarci koji uživaju u apsolutno najvišem pogledu na svetu. Welcome to Secret Garden Cotopaxi, the most beautiful place in Ecuador. Exactly. I'm going to show you the smallest peak in Ecuador. Everyone and say hello. Little darling. Evo, uhvatio sam jedno ekvatorsko gvinijsko prasence. A la naturaleza, árbol que nace doblado, ama su tronco endereza. Tako da ćemo mi danas probati peške, da prođemo kroz ovu džunglu i da dođemo do vrha Machu Picchu. Potočit ću ovdje, da se malo umije. Mene kako pronosiš ovo pentranje u blagu vrućinu. Zato su putovanja lepša, da se osjeti nove kulture i neka stara vremena. Ono što me fascinira ovdje u ovoj džungli je bogatstvo života i prosto šta... Sad smo spremni za čuveni Death Road koji povezava Paz i Korojku pre nego što izgrađen autoput. Put od 40 km ćemo otprilike preći za jedno od 2 do 2,5 sata. Turističko putovanje po Bolivu. Lokacija u La Pazu, radi se o veštičoj pijaci. Ovdje ove bakice prodaju raznorazne, interesantne i neobične stvari koje se ne mogu naći. Ovo ovdje je nerođena lama, boljikavo prasence ili mrmot. Mislim, turističko... Ja sam vodič. Aha, ti si? Ja sam vodič, već sam 3. put ovdje. Dobro onda. Ovo je inače lišće koke ovdje. Dobrodošli u Bolivija. Bravo, Tereza. Thank you so much, it's a wonderful country. I treti Cinco todo. No. Idemo. Grupno žvakanje. Evo još par koraka i ovo su Andi. Evo smo mi sad u apsolutnom centru Buenos Aires u Florida Streetu. Hosteli su obično funky, sređeni. Tu su slike Jorge Luisa Borgesa, Che Guevare, mlade Kolumbike koje prolaze uz tango i odlične bifteke. Bukvalno po mjesec, 2 dana ovi hipici sede u šatorima, vode ljubav, sviraju muziku, imaju live performanse, bave se kapoerom. Posle 2 dana zamisliš svoj život tu. Bukvalno ceo dan kao da su nekoj diskoteci.
da iskoristimo ovu ribu koja koristi ovde turiste, kao da se slikamo. Srpski? Srpski Da, ostrov. tamo ti u mome srcu si. Consegui marijuana, no? No, marijuana. No? No quiero, gracias. Nudi marihuanu, i piće, i hranu, i devojke. I almost stopped breathing. Now show me tango. Padam, padam, padoodly dum. O, kidding,